Šta ste uradili sa starim televizorom ili sa starim nameštajem? Da li oni uvek moraju biti odbačeni? Stari nameštaj i stari televizori ne moraju da budu odbačeni, već oni mogu biti upotrebljeni na izuzetno kreativan i koristan način. Kao što smo na izložbi 3Art i tribini o reciklaži i ponovnoj upotrebi saznali, reciklaža je proces kojim se otpad tretira na određen način i na kraju se dobija neka sirovina koja se upotrebljava za proizvodnju različitih proizvoda. Pa recimo imamo primer reciklaže PET-a. Neka polusirovina od reciklaže PET-a je ovo polijestersko vlakno koje se može koristiti za odeću. Tako da recimo kada neko vidi da mu je sastav majice polijester, to je moguće da je nastalo od reciklaže neke plastične flaše. Ali prije toga mogu i od reciklaže istog tog PET-a nastati ove flekice, PET flekice, koje opet kasnije mogu služiti za dobijanje različitih plastičnih proizvoda. Izložbu je organizovao Centar za razvoj ideja i Udruženje Sredina i autor izložbe je bio Zlatko Jovanović, koji od bakarnih žica starih televizora pravi prava mala umetnička dela. Sama prevencija otpada opet znači nešto drugo i najbolji primjer je recimo koliko često menjamo odeću ili električne i elektronske uređaje, a to nam zapravo nije neophodno. I onda u tom smislu mi možemo svako lično može da smanji količinu proizvoda koje kupuje, a samim tim i količinu otpada koji generiše. Incineracija je opet druga priča. Ona podrazumeva da se otpad koristi za dobijanje toplotne energije i to su neki najvažniji pojmovi kada je u pitanju upravljanje otpadom. I zaista treba praviti razliku. Dakle, ovo ne treba nazvati reciklažom, već ponovnom upotrebom.